necesitaremos varios ingredientes. 1 kilo de castañas. As castañas son 100% natural, da nosa terra. 220 ml de leite. Vamos a utilizar leite feiraco da nosa terra e das nosas vacas. 90 gramos de manteiga. Tamén 100% natural e da nosa terra. Unha pizquiña de sal. Primeiro pelamos as castañas e logo nunha pota poñemos o sal. E as castañas. Pasados 20 minutos, rellenámolas e pelámolas. Primeiro quentamos o leite E despois, mentras quenta a leite, nós vamos quentar a manteiga. Agora botamos as castañas no leite. E a conta de 3, chum, chum! Teteira, colher, colherón, prato fondo, prato chan, coitelinho, garfo, tareiro, azucreiro, batedor, bodas fres, teteira, colher, colherón, prato fondo, prato chan, coitelinho, garfo. Agora trituramos a mezcla co batedor. Mentras tanto, derretemos a manteiga na outra pota. A continuación, engadimos a manteiga. E continuamos triturando. Bueno, eu creo que xa está, ten unha pinta estupenda. Agora vamos botalo nesta bandexa. Para que os nosos compañeiros podan probarlo. Hai que echarle sal. A ver, echamos un poquito de sal.